In the first place, no, Yemisa said, bed limits na Lilwin all within the boundaries. Misa said, not baby all corner, not time a beating no, anything and all contem no. And I said, was it normal time no corner? Colana, Uye, na if an oko, Yawaya mem, Yamusa Emrano, a woman bench and Yaduma papa. Because a crubby and a sabi, Lilwin, no matter how big you are, that is say, and who investigation as ya, and yet sabi, your representative, banker, Mumcrank, them I actually, Nana Phobia say, I saw, say Lilwin yet too big a star, and not in a colana, sabi, where we yen canana. And now, my so is she say, or yet too emotional answer or Bibina, I feel Lilwin one, and I'm person who say, I get back one a young for Yaka Council, say, still, or some call attend a country called Ghana Premier, no, but yes, we're proud. But also, dear mammy, Miss Awasem, Sabi Sika was 7 wing, say Lilwin Hamqua. You think that program will also would be a success? Prophet Stephen Adumche, one only Lilwin or so for. No, say, I said, me see any a catcher and so why you know, Pompire, sell Lilwin who betono. Hey, now don't be Miss ah, now we Pompire man Lilwin, then one Pompire man Polano who say, Acolano so no betono. And I said, Lilwin pen and win young. Hey, now me pacho aso, Yamini pana, Sam Cowaso, men Cowaso, you, Asam Tomia, oh Pompire mammy. I don't know if Ebisa said, I had to sell Lilwin, Obia Napolandipa or ye involved in there. We don't even talk about him because now Obia said, and Casama say, Yura, Adumche, can I say, me Pompire Mobia, say Yamedin and Sabatu Obia. Now when you are saying intervention, I Lutina, Lilwin Nas. Higher Xposed GH and net trending news na de ba mo ye from me Ben Bruce we sham na from ya mejo sododo na what we betwa mu ye hu accident bi esi ya yewura kwadwon cancer ye popular ye friend Lilwin ne car ekọ crash ye wo Amakom Kumase na ansem no ko wie se akwala 3 years boy ofimu ya sebe na onka bi nhemu car no na efi nsem na ekọbọ no ne kun no na ekọ ebe nya ne maame wabeba ye kasa mpese me no mienu nyina ekotie ne ne maame e kasa me pa che se abamu wa friend Tewia Mponsa ne maame obekasa ye na mpese nyina ekotie kasa okasa ne wie a ne ekoba ne abobom ye nkomra one go down go you say my friend say me ba no do e no pray apale free so yeah I was even say apale de we makuma nti me kra me de ni ya chame ba na o kaka mo me yare I remember few. You know, in Darfur, I'll be a baby and a few. I'm now feeling happy. Nothing of the family harvest here. That's not very easy. 10 minutes grandma, and our friends are up in there. I said, I'm not 9 years in that. I'm crying. So be attention. Yeah, what did I see? Sorry, Tiana, and I was very crazy at that time. I didn't buy it for you. I will pay tax bill compared to estate man. I mean, so then I'm ready for us. They are qualified. You know, maybe kind with you. And I said, or bring that bed, and I'll buy it. When I'm going to actresses, and I'm my brand new, I used to for Baba, many ability. Say, almost a crumble, and not any clear. You say, you can bet how you say, Saka, you when I'm up here. In Tiasha, Sabs now, at least. Yes, I'm going to cross it, and baby, I'm like you. And I do I'm not that. What the car at least put me 90. You could not let me out of Papa Shampa. There's a which me for your show. You dare said the other person actually they want to say. What do you saw you? When I was happening now. Problem is not a bad and I almost say, I almost say, I'm any form, according to they can't drop evidence from now what's in his social media, Ubia, Utia, and I was it.
obi na be ka be cross le we so akohwe nia esi ye no em se obatan ya ne yam ne nsunu mu twa ya because sebe enye easy se obanyem abosome nkono na wawo akola na asem we ato no na asem ne to no ne em se ne ma me ne kan ye ne ya na se sebe ne ba na wawu ne de obi anka no ho asem ne ayebodi ya ne Lilwin sa ne yam etu because no feel say asem na ba no yenhwe akola no ho involve no sebe Lilwin dia gwadi nchina wiu enti anka wo kra de okoya nkanya hwe ba akola na afi na ofefe no eno na no kase yenka no ho asem na I say focus ni nyina ewo Lilwin so a yenhu nia ye kan eno na ukotie ne kasa bi na pese me no bobo ho in the first place no yembisa say speed limits na ye Lilwin ultra no within the boundaries ana because I'm a comedy him say your friend say krom and I won't say your speed limits I will car be on the rate say woko enti yembisa say aso na okobro so anase na okọ at the normal speed number 2 yembisa say na baby a okọ no na time a bit no anything na no okọ ntem no anase was it normal time na okọ no the another question too yembisa say akola na owu ye no na hifa na okọ adenti na mebisa nsem we nyina ye ba Lilwin so a yenim say utwika na sebe we driver udu ekrom a otobo no matter how tema ope ba Lilwin so oye sebe superstar nti na bi otwam na obi ye Lilwin a na adwekwa be fi car no so no matter nti a mebisa sa akola no we no 3-year-old akola no na mpacho na omo kwan nti a meka sa no ye wo ye mamu ye hu se emra no ewom ben hye anya adwuma papa because kuro bi na sebe Lilwin no matter how big you are get say anka wo chain investigation asia enye sebe your representative banka mom kranka dem aye hwehwem na no na nkofo bi say aso se Lilwin ye too big a star eno ti na akola na sebe wawu no ye nka na ana ma me no so eshi say oye too emotional na say ope bibi na feel Lilwin ho ana me de me hu ne sa because ena ehwo na sebe oba wawo ne ba na 3 years onka bi chem na akola na afini nsem sa no you know ya ade ba ko so ana ma me ne ka say police for the cry say inform ho sa I say because oil Lilwin ti no ye nka asem bia sa I say oh ade we dey say si ni ya hwehwehwehwe mu eno so wo ho and am pese me hu say ade ba ko a eye nkofo ya kakra nso ne say still osan ko attending country called Ghana premier no ba ne esi wapra ben no so de ma me bi sa wasem sabe sika wase wo hu say Lilwin ankwa do you think that program will also would be a success and also mumi ehwe ne ye enti nsam no hwe ne ye nyinya yi a mayema atentene ne ensi hwe the laws of Ghana a part say no one is above the law whether or Lilwin no or ye me or ye wanyo se emra no achewa ese chew enti ye mian police for me pa mo chew minim se munim adwuma ye dodo as soon as possible mo nye proactive kaka na nkofo se mo pushi na e quite say mo nyina mada na obi yese ya emema nkofo afele say ade ne cry say mo mpese mo hu mu bebre o ya fa no si o na asem ba ko so ameka Lilwin sofo ya fa second chance enye easy ene yes ma me kala se ba meka wo kan sem bi wo say ade no em so hu yo no tese we plan so empa your boy yenti no enu ti na Lilwin eti ase no ya go hear the video de ba ya beto last I think on the 17th of last month or this very month, May. This very month. Yes, please. And I'm a demand this radio to Philadelphia, Benyon and Efayena. Yadina, for young cancer Lilwin. Say, the way ya sorry me so, and Pemme say. Empokuradia chimiano. Esan and says, Brantuano, etu ne wasi ho amamienti. Sarani ya sorry or non so. Enuntino na ne daya sonen and tutu yen na ya share ni musa and say.
nanka yenyina so emfa sobo emmo adom nyame ne nakoya adom Emma so da. amen Amen. praise the Lord Hallelujah. said ya na bebre de ewo won wadwene mu da won wa no twen nanka yenka se waji wani so ye ka wo si Yesu moja ye ka wo si grace powder ye ka wo si adom nyame ya no na ne waji wani so yi enso mpempe no esa ne se Kristo kaya ekaya hunte ade nyina ade boa ye amen Amen. na we ma ye nyina Philadelphia ma nyina hunu se Philadelphia ma ye gina okoa no adenti efese yemfa Lilwin kakanhwe ono no na waji din enti ne de epie sebe wono nge din nanso o mantem ho saa na manfo hwe se Yes. ye mo bebre kura no obekọ mo kura po na wa wuku kura po hwe se obeje wanis Yes. obekọ na wa wo yere hwe se obeje wanis obehwe na wa wo mampo hwe se obeje wanis onua no mo hwe se obeje wanis we ma ye hunu se Philadelphia ye gina okoa no amen praise the Lord said Arab world in Kremomanya nada asori wa Israel for so no sana Philadelphia so enkurofo bi nyina asori wa yeso praise the Lord Hallelujah. amen no Amen. na nyamenchade na adomara kwa akrafo ebo won homodin biara kotai Lilwin achi eno krampo no won san ebe kan se ankoyie anyeye yesi de be no ba sample Bible said de be no ba sample be hia kwa no ya chese enumonyam no owo hobi enso Philadelphia for do e ko ye nyina yesi okwa wanga epeka seti akora po ebitumi pie kura se eye meme a apadai abrantie yi eyi nanim amame enuntera praise the Lord Hallelujah. edurokoma so adia so medemades radiato monyenanem no kwasem ni ye ko odo yes we ni odo no Yes. no kwasem ni de nyame beyo ni pentimenti asiada ajiwa ye ni nyuma nyina awie ansa anapa bia ni man enkra ba se nyame beyo meda menya first call Lilwin anya accident ema yarashe no ko emergency watori mom very critical very serious mete ya na me share soro ena me stress nyame to me for nyo bi na ya wo nyame waye yeso de wa na o hye ho oyi wo ho aye e hye ho enmonyam asase so ne de waso nyina ya ona senti aso yan ya kwanja bi ena de ama ya sa wo bedue yeso edi wo he
nti wo pɛ ɛna ɛnyɛ hɔ me frɛ ne number obi amfa me hɔ a ne asande video so asande sɛdeɛ kaa yɛ na yɛabɔ na bɔmmɔde ne kɔ praise the Lord. Oh, na call fra brochire call free ha call free ya dia na to ba no e dia na to ba no hey I'm say yes and run me hunu say Lilwin ho ka jamamea hey metuma kan ne plane say me kwa kota na chi asre nananom nanahima Philadelphia di hye nyina mon ko jame na men ko ta me ba na chi ananyanko pon won peneso ana yo sa won peneso dia enyana ebe yo owu asem so peneso so dia enya ebe ye so hwe me go so fra na ye fra me frɛ ne wa dia na esi etesan yes nipa no me bisa nipa dodo san na me hu sese de cars mienu aye yes nipa ko be yensia na me ba ne tesan me go so fra na yes ya de na wura mu ho kakra tina mame me bom pempensa de pesa metenenka fe meteya yase ontumenka sa enti ya de no ko chef de ma hwese bribi de mpa na akoso wo honam de anem ewo mu ana menya akose da ma obonto yam amen yo Yadenaba to recovery word. Okasa, or say I, or no apostle person, no Okasa. Oh, and you now one that can home sway. Yadenaba to recovery word. That's Dr. Fogo BS. Okay. Kakran menene kasaya. Shane dense bama. So no. Ajo passe. Esa dia go pese o frudu se anu na kese. Entende social so. Na social so ya na kese. Na menso ansa na mebedu na kese mu minya me social. Na sebe media anya akwanishia. Amen. Praise the Lord. Namom dia to me ano. Media minim se es no de ya atuwe me passe bofo panada roma enti de tibia o be passe kreko pena tene bebia se program no kra masobio na tira se de obanyan san amen. Na me chere sa program ne de ebebaso amen. Want to men sorry kura me amekwa ama na emfa botoya momreo
Never said the Tibia Lilwin. So Bia and no crack Philadelphia for the Amen. To make it na phone so brothers maybe adofo the break or to Niama Koka the management team ho eye bribia fefe bepem ne yere so frem esi ya na ne yere frem me da esi de esi oni o na komma wa osha oba owa brochire na de esi emi na on to be menka no nyo bia nka de e wo mo so nkyere no se oba pa ma bonto yam. Praise the Lord. Nyamencha de program obreso e metena adofo bi kura tubene na kasa ma wakasa e ma na pie program ne beba so. Pachaso akotiaba ipa ko etie ni Prophet Stephen Adumchei, the head of Believers Worship Center. Ye nyina ni Adumchei. Papa no ni na papa na o ka se ye wa honhom miensa na ejano no kotu oba no to Yesu Kristo no wono ne Lilwin osofo na o se asemesi ye ne e ka kire no no wana so wo yire no bompa ye se Lilwin ho beto no na no na bi mu bisa se na wo bompa ye ma Lilwin na de no wo bompa ye ma akwala no so se akwala no so no ho beto no ana se Lilwin ni pe na no wunya ho na me pacho aso ye nyina ye nyame ni pa na se me kwa waso yo me nkwa waso yo asem to me a wo bompa ye ma me eno na nkofo bebregu ebisa se ayet se Lilwin obi na akwala ni po a oye involved ne de we don't even talk about him because na obi say anka asem say yewura Adumchei o kan say me bompa ye mo obi a se nyame de ne nsa beto obi aso na we de o se ni intervention enu ntina Lilwin tinase na intervention no etimi so obi aso a ene ade na akwala na wo ya akwala ketekete ne de intervention ni bi anso ne so eye kura na ye mu bi e bisa se ade nyame ne se oyima na because I say nyame do esikafo no dodo ba Bible no so nche sa Bible no kire say we are all what equal in the sight of God enti ene bia ye ni pen ye na ye want to say nyame do obi sin obi enye sa me pacho answer na mekono minia be ma bia no minia babi Harriet odi na wo de ne enye ezi me pacho uchocho mucho kwa me ose men kan kire se odo wo ma one de wiase nyina atwam a one wo do de antwamu da wo se men kan kire se wa prepare bibi ene no me ode be ma no wa hwe be fa achim miami ni aba Harriet nyame sha nyame ntu nkwadem na nyame emma enne enye da sonko ma na wakoma so ade nyina ensiye nyame ka kwose ni se asori pa ye kono se ayete se ye ko asori no se ye benya sabe nipa ani onyam dan ye benya nyame ani onyam ba Bible no so se se ehwehwe nyame ani onyam kese adenti na meka sa asori na ye kono ko na e popular kakra sofo onimu se wo yare pe na sofo aba ho maame na otutu kokko ne de o yare ya finie obi ankwasra no sikani no yare 2 days na obi akwasra no me pa cho asori fie na owoni ti obi anya accident Lilwin kwa nya bompa ma no we di asem na mibisa mo asem na mibisa because nyame sofu che nyame wotimi gi Lilwin dia na me pa cho ese sofu che nyame ko tumi gi akola no because nyame nya yimu ba Bible no so onimni oye ti sa na meka no me pa cho wo a wutie me asem ba ko pe na mibisa story no enkoye se obi aye Lilwin dodo anase we popular ntia osofu che adom asem no kan no no ana esa nka kan bibi foforo na akola na wawu no ne maame asem no kan no or pay attention anase no na oka we na me pese ogbobo hu na me nu nyina ya dwe hu ne ehu se asem no fa potineda Ghana police be up and doing na mesa extend akwa roads minister no ye roads no enye baby I say traffic light see baby your friend say pedestrian walkway eba ba ni atutu akwan ye because nipa ewu Ghana na edoso when you Lilwin kwanti na maker
ɛna me pacho yenso a ye ka hyɛn no a driver for no yenye careful me pacho baby a wo kɔ no speed limit wo do kroma tobo enye se wadu krom afa na obeyi keche na se o hwa cars no ye tia so wu say cars na very fast etu hwe no atia so oba kwetia so a na de we akoye mpacho ye cars so ye check asem we na mpesa me no adwendwen we fa Bruce I Xposed GH that's ane ye be sand ya baby manuasi bye bye